Bana banzambi moyo wenu bwa tokupetana kabidilelu bwa tetu kutendelela mumwakulu wetu wa Chiluba. Tulifilaini menji yetu onsu kudi nzambi batu ni bonso badi sangisha badi kulene badi babwibi bwa tetu kumutungisha ni misangu kumulomba ni mkumbo kwa didi ya nzambi. Chacha paka ya mosa kumukona Yulu kunzuluka ni wewe wakamweka Tikondo eti utuleja pala wa masia Zambita Zambi wanyi weyo Muni ngufikila mugi munyaka na ngufikila zambi wanyo Milombi yani zambi gale kusamina kwa kumoya yo Ujibuka buri mukwata bya hunda zambi wanyi Buri musambi wabakei musambi wabachoka zambi Eyo bana banzambi tokupetana likabidilelu jalmingu jamatu kudigunu manda mukulu angondo manda mutegete bwatetu kutendelela umokulu wetu wa Chiluba. Jani ndi mwambi kafumbu mtamba ndi mwambi wa mishoni ya Kadiba Bikila PSM Presbyterien. Nungu mamanishelelu tujanu bokwambile bantu bane nujumo kuibanya kujiba kwabo bajumo kala bumfa maisha wal toga to ala baledi betang le kamu matuma shile shilangane bako abkabe bumfa falansani chingelesha nungu babalo ebuturi basku bambulu shuba be kala bumfa didi anzambi mokule nungu fanu ikala no nunu tangle nujumo kuto chala chidichimane bwane bene biamu bikala bamuno bwane bantu mbasukala bumvili di anzambi anyi mujumwe utungunuka neto tambu kulomba bwa ditunga jetu nanga ni mwanetu wakushana ni buloba umudi invite yaba fa buloba mwanetu Kajombo wakupiana kwa maweja daluye wakadi wamba malu fatoke kadi bena lukona ka bena bafang nonko netu tambu kushobon sumbianzi bianzambi aba di basama aba di mungendo ba luonso netu ashombianzi bianzambi kumpalo kwa bionso netu anju kwimba musambu wa bantu bonso ujinomba makumanda mutegete ni nai mutufi wajitalala nomba makumanda mutegete ni nai
eyo tuliamu tusakidila tungimbe tu tutakalongo le misambwe nunku mpinje une tulombe nzambi bwa kubaladi dia nzambi ne kumva ni mkujungula kwadi bwa nyuma wetu nyuma wa nzambi atulombola tulombai kudi tatu nzambi mufiki wa juli ni wa buloba tudi kumpala kwa bidi bedi tukutendekani bwa ututumini nyuma webe bwa chikondo chakukumbana chakubala mukando wa nzambi bwa kujungulula mene ne aba bonso baji bumva bwa bape di yedi peta moaba mundu ma mechime ya nyumwe batulombo balu batu yetu ngetu katunu makwenza bwalu mudine ja Kristo tulombo nungu amen. Bana banzambi netu bale mumukanda wa mako utokubala chikondo chishalu mingulu shale nchitupa chende chiko abukabidi mu chapter wende mwisambo mbone tuye kumvese wa magumia satutoni kujinvese magumia nai nenai tutubala mudine ja Kristo umutu akatambo kwambu bwane tumaleta tumeneka tukese nitukal tubala niluta tulwabuni batanga jiki ba Yesu baga jisangishe kujiye baga mwambile malu onso akajibo benza ne malu onso akajibo bayisha bantu yeye wakabambile ne lwai bienu nkayenu mumwaba wa patufu nuikishe chitupa kabaga manyamu wakuja bija talal bwalu bwa bantu babungi bagaji bapitakana baga yanga yabo mubwatu kumwaba wa patufu bantu baka muna baya babungi baka bamanya bantu bamu misoko yonso baka yaku lubilu ku makas baka janjila kufika fakumuka ye mubwatu wakatangile chisumbu chinene cha bantu wakaji nabo luse bwalu bwa bobo bakaji bumikoko yakaji kayine mulami yeye wakabanga kubayisha malu abu fakamba jiba kubwela bayiji bandi bakalo kujiye bakamba ne mwabe uji chifele jiba jakumana kuya ubatume bayemu luseke elune mumisoko ijipa bwipi bajisumbile byakuja yeye wakabanda munene nwenu nubape byakuja bakamukongane netuye kusumba bija bya ndeneliyo nkama ibiji tulwe kubapa baje anyi yeye wakabakongane nujine mitanda ya bija bunyi munyi yai nutangile fakamanya bo bakamwambila ne mitanda itanu ne mishifa ibiji yeye wakabambila ne bonso bashikame kuchisumbu mu mashini bakashikama mu milongo bantu lukama ne bantu makumi atanu yeye wakamema mitanda itanu ne mishifa ibiji wakatangila mulu wakatendelela nzambi wakachubula mitanda wakayifila mubyanza bya bayiji
tekabo kumpala kwa bantu. Yeye wakaba banyina bonso bwabo mishifa ibiti. Bonso bwabo bakaja bakukuta bakangula bipese bya bija byakashala bisaka jikumi ne bibidi biule tentene ne mishifa kabiji. Bakaja mitanda nunku bakaji balume binunu bitanu. Edindi dianzambi. Amen. On va essayer aussi de lire en français pour une meilleure compréhension. On continue toujours avec l'évangile selon Marc, chapitre 6, versets 30 à 44. Nous lisons au nom de Jésus. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas de temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les vinrent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes ont accouru à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? » Et il leur dit, « Combien avez-vous de pains? Allez voir. » Ils s'en assurent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100, de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit le pain et le donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et firent rassasier, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait de poissons. Ceux qui avaient mangé le pain étaient 5000 hommes. C'est la parole du Seigneur. Amen. Oui, avant kumpala kwa njukumvudidi anzambi netuteleje kabidi musambu kudi chisumbu chatu nyimba twetu bwa twetu kutungunuka.
salwaga mukwata baga muna ebisumu bya bantu biuletente byende bibalondanu bokumva dini ya Nzambi. Salwaga kwata Kristo wa Nzambi munda mamuchima. Baga bambila bano basombeshe. Yesu kwamba sombesha ibantu panshi basombe basombe echimaniyo chadinamba basombe also basombe echimaniyo chadinamba basombe nuba pesheda kuta. Yesu akabilombela Nzambi akabambela pesha ibantu baje walu akadini luse sombesha ibantu bashi basombe basombe echimanilo chadikanga basombe also basombe echimanilo chadikanga basombe nuba besheria kuja Yesu kwamba sombesha ibantu bashi basombe basombe echimanilo chadikanga basombe also basombe echimanilo chadikanga basombe nuba besheria kuja. Basombe nuba beshe gakuta
Eyo bana banzambi chikondo cha kukumbana cha twetu kushingulule didi anzambi kadi chena nulama mtanchi mule bwal maisha to kutamba kumva misango ya bungu di bambi bashila shilangane nungu didi tulelu ditu di basku benyanenu didi jambane Yesu uju jenza mulami mulelela. Jésus agit en vrai berger. Yesu ju jenza mulami mulelela. Bana betulelu tuji twakula pa bwalu bwa Yesu bu mulami mulelela wa bantu. Bu mulami mulelele bulami bwende bulelele bwaka mweneka mumalu akukema kajiye wenza. Mulami mulelele ujimu manyi jiba jiji bantu bapungile. Chikondo chiji bantu jishinga ne chaku jani ne chaku nwa. Turi bamanyi bimba turi mwakufile chileje lu. Mumiji mwitu yaya. Na asha muntu lasi balonga shi nima nutetu bonsi patu wakaji muntu lasi. Nintu atusha ajili na shitu bandila. Kudi chikondo chiji babigila mu fransi ndibe ja repo ani recreation. Diba ni kumijumu kudi chikondo chiji bantu bikisha. Badi batu ale biakuja mwana banju kuja. Badi ni tu nani biakuno banju kunwa. Bwalu bwa mubiji uju mweneka bwane uju mufungile. Ne menje kabidi mbongo bumweneka bwane bwa kufungila. Yesu uju jenza bumulami mulelela wa bantu. Mako uju tujadi kila bwase Yesu bumulami mulelela wa bantu bandi. Wakabanga kuisha bantu didi anzambi. Di anzambi kuba bulu ilai. Malwa moyo wabo. Fashishe mumena kuba ishi didi anzambi mubabulu ile malwa moyo wabo. Fashishe kwa ilangana ye menji amushindu wakajibone mwakufeta chakuja. Bwalu wakamona bantu batuadisha kufungila. Luse lwakamukwata. Mon frère, comme un véritable berger pour son peuple, Jésus commence par enseigner la parole de Dieu qui révèle le sens de la vie. Puis il veille à ce que tous aient de quoi à manger. Mako uju jadi kabwane. Yesu bumulami mulelele wa bantu bandi. Wakabanga kuisha bantu didi anzambi malwa moyo wabo. Fashishe kwa ilangana imenji ya mushindu kai wakajibuni kufeta chakuja bwalo wakamona bantu bapunyile. Yesu ujenza mulami mwimpe. Ndima nitwetu bonsu bajibakwale shabana. Anyi balonga shibajibaisha mtu lasa. Misangu yabungi mulonga shibaji uisha. Umwana bana bide kabachena banda muna kabidi. Bakaji bakwabu mwana bende bapunga ni tulu. Ujumanyi bimpa bwane bana bakumana kufungile bidi bikengele bikalinchikondo cha kuikisha. Yesu akamona bisumbu bya bantu byakalo kujiye bwalu bwa malu akukemaka jiwenza. Bulelela bakayi bokumvu didi anzambi kadi bu bantu mubidi wabu wakafungila. Yesu akamona ne bantu abampindye baji bafungila. Ne bayidi kabidi bakamona momu munangu. Badi balo kuju mukalenga badi mwambile mukalenga ndibe jako mana kubwela. Bidi bigengele tutuma bantu aba kumiso idi pabwifi. Mbwana misami kwa badi mwakuji fetele chakuja. Bobo bamono mwakuji ishimi bidi ya. Kadi Yesu mumenyi bimbe bwane bionsu byaka fumu kujitatu. Yeye ujibija mene bya moyo. Binti bionsu byaka fukibo kujiye. Uju konka bayidi sinwenu nujini biyakuja. Kanwene biyakuja bwanwenu kubafesha inu basumbile biyakuja anyi. Kadi Yesu wakajiwenza nunku. Mbwa ababweje mumujimu wa bulami bulelela. Bwali Yesu wakajimulami.
wakati wenze nungu abayidi badifile bamanye mujimu ebwalu bwa mujimu wikala bubenze bikonde bilwalo kumpala. Chisumbu chinene cha bantu chaka janjila kumpala kwa bubaka fika bulelela. Yesu mana kumwana chisumbu cha bantu basomba bapungile. Ujuambila bayidi kanwenene biakuja nyinu bapeshe biakuja. Tujamu ni mishifa ibiji. Mitanda itanu. Bintu ebiki biakumbana bantu menai. Kiva chileka Yesu bajua enza nunku. Wakati musubwane bayiji bamanyine umujimu wikala buna wakujisha bantu bije bia moyo matuku onso wa moyo wabo. Nibikale mujimu wakujisha bantu jampa ja moyo bije bia moyo. Bidibikale jidi anzambi mu matuku wa moyo wabo. Yesu akabambila luai ni mitanda itanu ni mishipa ibidi. Echi chaka di chimanyinu chao jitu kuja dikala bakaba mufila kulu kunkulusa bwalu bwa naja kabidi ni baidi bandi chikondo kampande vikala chichaka kumbana. Mushindu wakenze jitu kuja kunshikijili baka someni baidi inge yabu kumensa. Mwamu mwakenze yu angate mitanda itanu ni mishipa ibidi wakatangila meso ende mulu kujitatu. Wakasakijila nzambi pashisha wakachubula mutanda wakapesha bayiji bwana bibanya bantu binunu bitanu babalano baluma kabayi babala bakajini bana nongo apo katuyana bamanyi bakajibu imunyi dileso na dietu lelu mwabe ujijanu bwana Yesu ujumuikala mulami mwimpe mumalu etu onso tuetu bonso bajibategemene kudiye bumu jidi jambe bwana jambe dike Bible kalenga ni bwimpe bwa zambi bintu byonso ni banu banabi chanana. Bantu aba bakalo ni nyote ya kumvudidi ya nzambi. Bantu aba bakalo ni nyote ya kumona Kristo. Bwalu bwa malu akuke makaji uishe ni bikena kumona biakaji wenza. Nashi bikala bakalo kaji bakaji mumubidi bapungile. Yesu juambila bayidi ni bidi bikengel chikondo chimpi chatuetu kubadishi katataka. Nungu akajuambila bayidi bobo kabakaji belangana menji bamuno bwane. Kadi nitu badishe mushindu kai. Akadi chimanyinu chakadi Yesu musu kwambila bayidi bwane. Bibi jile bwalo mujimu ikala unawo wakulama bantu. En contraste avec la sollicitude de Jésus, le récit souligne l'incompréhension des disciples. Jésus les initie à leur future tâche de berger en les invitant à s'impliquer eux-mêmes à la foule. Leur mission consistera justement plus tard à distribuer le pain de parole. Dans ce repas présidé par Jésus, chacun peut manger à sa faim. Wakati mujimu wakati Yesu longa shabayidi bandi bwana bikondo bilolo kumpala bobo ne badifile mumujimu wa kwamba kwa jidi ya nzambi mumujimu wakujisha bantu bija bia moyo. Yesu udi mulami mulelel jiye di lolo kutu di bwachi didi ne mujimu kai kutu di jiye di Tuibanyangane nenu jiye di bokwamba bwane. Fatu dine Yesu jumumanyi mwakwangata majitu etu onsu. Nimbo anzala, nimbo anyota, bwalubwa yeye ujumulami mulelele. Bumu jibambe jambe dike baibu impe ni bukaleni bwanzambi. Bintu bionso nebanu panabi chana. Yesu jumukaleni mulelele ujumanyi mwakudisha bantu bandi. Yesu jumulami mulelele wa bantu bandi. Mumanye chikondo chili bantu ninzala. Mumanye mushindu lutatulu wa bantu. Nungu bitu adifile kujiye. Yeye keno utulekelela. Diye di shala kutudi. Jitu kolesh. Mujine dia Kristo mkaleni wetu. Amen. Tulomba enza.
Tatu nzambi mkalengo wetu twasikidile bwalubwa ujutu yishe we ubu mulemi mulelela. Bulelela bwa malo kukema ngumu yake konso bantu bake jinjingi ya kukumona. Nguba bwalwe buna shikabu konso kwa wakaju yene bayidi bantu bisumbi abantu byakadi bikulonda. Kadi mudi leso ne wagutu yishe bwanu we uju mulemi mulelela mene. Bwalu ba uju mwana pedi bantu be bapo ngile. Uju pa wipi ni kuba jisha. Ni kuba samba mbutekete bwabu. Nungu taske dila mba jiye di tukolesha bwane katuena nkete na ashpa tutuenza muju muwebe. We uju elanga meja bwalu bwetu. Ne taske dila kabidi chakadi mushindu wakaju yisha bayidi. Baba mayindi tukuadi. Bobo ni benza mujumu kabidi wakulama bisumbu ya bantu ekuyisha bantu bije bya moyo. Tatu wetu tutulombele jitunga jetu. Tulombele mukalengu wetu wajitunga Felix Tshisekedi baluishi mbalo kumwena eka na badi babu inkatataka. Nongo zambu wetu ikala munda mwa chance chebe walu baka kwena muntu munda mwa chance chebe muntu mkwa bujima ni mwakuchinye. Ndimu teke munda mwa chance chebe ni bamunzu mwenda. Ne ba minyampala badi wenze na bumundimu. Ndindo mbele bendi tunga jetu Jones jakongo munda mwa chance chebe zambu wa balama bakwa mbapanga chakuja kadi wadi mwa kubasamba. Ikala nzambu wa bunu wetu kapiti. Ndindo mbele bambi banzambi badi bayimi abionsu bogishi didi anzambi. Wikala na abu we wikala mulombo job malonso di benza. Tukulombo nungu. Mujine ja Kristo mkalengo wetu. Nungu bwalo zambu wetu tutulombele badi babeji batomikemu tutulombele mama Julien tutulombele bakwa bonso. Ne ababetu bonso bakushana ne buloba badi bapinga na kudi. Wagijile misoka ni mioyo yabo. Ikisha mwabo di bansanto bonso bikish. Toni kujitu kujaja. Ita bujako di bena shijetu. Katata kujia ujumani mwakunu lama kanu lenduki. Bwa nwenu ku mana kumpala kwa butumbi bwa ndisanga dinene kanu ichilema. Kujinzambi umwefele musungiji wetu. Bwa Yesu Kristo mkalengo wetu. Kuikala butumbi ne buneme ne bukokeshi ne bukole. Kumpala kwa bikondo bionsu ni katataka toni chendelele. Amen. Zambu wetu anulame anusankishe. Netu petana na mpindio chikondo kumpala biaso mukalenge. Netu petana biaso anzamu. Chenane kwa kunyemena panaku didya wewe yepo wajibwejani yepo wa mabuani zambi kuikuleto o zambi kumdekedito yeah.